Dipu rongkang club open stage salong Karbi Longri Abirta Dipu district amai atumpen catching si krung sang amai pamanpon. MSC sang pikadom terang pia hinpen mithang arilong tithurdun plut pensi sok iki pangchengpon. The Weeping Hills and other short story poloti podmosuri rongbong terang lapen sang pi kirolatron pi tumarideng pen kang pupon. Chief Minister Street Tribe lapan Adivasi Under 19 Boys Football Tournament patu pangchengpon. Karbi Longri Abirta pen legit kramsa non birtang ton pen langpon exina. Karbi Longri Abirta chokhi chuphijo nimrkom kiri matum. Chokhi chuphijo nat lapuan ju si ipangchu pon thujia phan pura kedam tang aningkana hut Karbi Longri Abirta pumhang pathek ponlo. Lapan jakhoni pai create chok ani bangki Karbi Longri Abirta Dipu district amai atumpen patir pi ponsi Dipu rongkang club open stage along sami catching si krung sa amai pamanpon. Labangso krung sang amai chengchia prang adaba por malom Dipu than akli ponsi Dipu than pen chipai mi pontu laso phidet pen dapu nat bong arna pu pon jir pensi hirjumi chuhang ponsi mai pangcheng pon. Karbi Longri Abirta duna mai pu thon sing hansi lapen sol so ahin pen sangpi kabi kiling pi atum pen si bangso mai chphem pupon lapen konchun bang rajen be pen si mai athipi jaipon ta bangso mai long aliha man pen Karbi Longri Abirta bidisar sarim be Karbi Longri Abirta tripi dihin konchun bang mati abarim em ajit ronghang abarim DSP Dhuniram disu rongkang jang rongasar muhuri dera formal SGB jensing inti lapen chokli chophijo nimrukom kirim aratum chitong dunsi labangso amail RDHP dun rinti tum dolang bang kete gatum nimrukom kirim bang chokli chophijo kete gatum Karbi longlong kedu pinang ant aron barim made chokli chophijo nimrukom kirim owi kimi atuma bangke horbong aram ki putek thi atumta do bomlang lesil hai owi kimi atuma phan same horbong aram ki pupen chenglok sekarli ki theklap chi aphansi Karbi Longri Abirta kangni pon pusi Karbi Longri Abirta akon chun bang rajan be pen pachini pon Athino ki om ke sar tuman tame mithang labang so si amena ki aphialam lo horan nam ananam de thidar non ki bangi non ubi ko akis sar tum tala gornam ananam ong hari kachip udun pen itu pan anali diji labang so nil tum thasi tum labang so Karbi Longri Abirta nitum Dipu district ini mai padu Karbi Longri Abirta sengdet pen catching si krung sa amai sami ini ponlo labangso krung sa amai ini pon pe aprang kurusar dhonsing hanse pensi Dipu thana riso phan sami chokli ponlo lapen bumud bokananta mi phun pusi Karbi Longri Abirta district committee pachthang chun bang horen terang pen pachini pon sengdet pen pini catching si labangso kaching wai chingsai amai pidu ponmo kasi labangso amai pidu de aprang atau dap porpai nerke belum niru tumdak labangso dipuatan arisu athan labangso niru tum arti ponmo labangso asik arti bang meu lapen akurusar ke siri dhonsing hansilo lasi wor kamu ka bang ke misen par e pami lapen amir tisap lapen akeng kingdom chom lapen dak khindit hang ason tawe lapen anghoy langpong ta misen lapen lamadus ta misen lasi lahai langdam lu benang te ilitum Karbi Longri Abirta hempu mukrang lapen pira sing ya atum nangching honpek lapen ilitum Karbi khepan akimang ason doan lapen akisung doan ta hempu mukrang lapen pira sing ya atum ilitum Karbi khepan engkur konjelang pusi hempu mukrang pira sing ya phan ngilimi Karbi Longri Abirta keseng pon ki mesen lo lapen Karbi lo termas council keseng cheng hut pensi Karbi mithang jutang jubat purom buthi chokli chuphijo ki pangtang pon ji phan Karbi Longri Abirta sitami pangtang ponang ji apol pusi abarim DSP Dhuniram tiso pen pachini pon amai pulote Karbi akhe amailo Karbi tum nim rokom pen chenglok chokarkli chophijo aron
Karbi ante Karbi lo pukachi pudunji aphan la so me pensi pangtang nang po ilitum Karbi pirthe bangbanga khelong dhoromanat punoi pendeng sumpot punoi la hai ason tin lamet pencenglok kachi parje dunji aphan kang sai nangji bidi sore kachi pinangji pirthe adangalong kengkam kache jordun la so akai kimialong ke thek dunji aphan la son amei akenang sot kuthugali la so amei bang non pen ha council keseng 1952 ba 51 52 aning kana hut pencil la ha amei dulang japol la ha amei le du po sonte non ilitum akarbi monitum kapre ka ron ki rim dun chepa ok dun la ha bang a chance ave derje polo ba aning hang he derje polo Rita apor teng pen jong si cyclem dun dele putang ti labang so sai bang ki chun chere ji la pen chun det pu boy fit sami ang thega bang ke chelong bang mi par pe de son si man le ji la pu son si non parla por hut hi di long sok che idun non bang apor chitlo la sila bang so apor teng pen sok che idun akenang sot pu matha pon si jakhong ni pai khri trok ani lakhain khore hini srupothar MEC consensi ki parlopont MEC sangpi kadom terang pi amethang hidi along sami amethang thur phut pen amethang ari deng pen si sok che ipon pang cheng pon non gi khibom MEC sangpi kadom terang pi ke MEC man be aprang pen sami amethang hidi along sami sok che edin sok charodun ti thurpur pen si sai chuklem dun ti lapuson thak thak si non MEC khibom hut pen sami amethang ti thurdun phudun pen si methang hidi along sok che edun labangki rada phan MEC mande da phi sami sai ki claim bang tingni pon pe ma de rada phan sai ki ti tuma phan isi ang thek baklang pon ma de aning parong pon son si man pon lo aning kan bon bang son thak thak pineng sita me pini nili pai tomare no pini sok e kicheng lo nasi nili me thang pen e pon mane ja pon lin si ka do ve rong ara da pen pini sok e pangcheng pon lo tangte nangli pini sok e pon nge kopia sok ilone di la mangi ronjit do lahi do la pen ke bordahan do nangli MEC man mengko ta la puson na sai claim ma nili MEC man me ko pen sita me nili aning kan rang sita me non pini son thak thak ki dam tang ne kan an sita me nili hin pen masin nili kai sita me ki e ki son bang nili pen si pangcheng pon bom lo Padmasuri rongbong terang kapui pon pen ajok si jumesen ahilzir atumu pen chenglok ong tung alu thui tok pon si ong tung anong ismi chipalong pon lo lapen lahai alu thui pen chenglok lahai nong i pen chenglok lamet anrujong mate book library sai hamlong si rim si pipon bet lo Padmasuri rongbong terang pen ketok pon jumesen alu thui sami ong dung ke asamis pen pinaka joksi non uwe kimi atuma bangke asamis ke thek bangki jum heka son si thek pon long lasi lahai alu thui jumesen ki puhi ji ning hang pu boy fit sabi uwe kimi atum sabi ki puhi ji phan isi ki sung do koklo labang so pu thak pen la punat nijang karbiang long tongkam along kedu rangsina junior college along luthan bang phi sangpi kachetron pipen bori pon si Padmasuri rongbong terang pen ketok pon Assamese alo thui pen jumisen ingwai pon si English pen pusot translate pon lo lapen labang solo thui amen labang ki weeping hills and other short story pu alo thui si ir pon lo lapen labang so alo thui publish pon labang ki solang do publications atu pen si publish pon lo lapen labang solo thui sami publish pon patang pon si jakhong ni phai khrit thok ani Padmasuri rongbong terang lamet arujang ahem along Padmasuri rongbong terang lapen sangpi kerala tron pi tumari deng pen si ingku pon lo labang solo thui kangpu pona mailong dipu press lama mai pu borsing rong parpen ka chephem pu pona mailong Padmasuri rongbong terang sangpi kerala teron pi sangpi kachit teron pi sangpi milina teron pi senior journalist Sanju Bora tum chitong dun এই কথাটো খুব ভাল হৈছে যে কাচি তেৰনপি নিজে ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা গতিকে তেখেতে ৰং মিলি হাইখনো ট্ৰান্সলেট কৰিছে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে আৰু
লগে লগে মোৰ যিখিনি চুটি গল্প আছে এই চুটি গল্পৰ বাছি বাছি এই 10টা চুটি গল্প ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে আৰু সেই গল্পকেইটাই নিশ্চয় যিসকল অসমীয়া সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিব নাজানে তেওঁলোক অন্ততঃ ইংৰাজীৰ মাধ্যমেদি অন্ততঃ মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই যিটো পাইছোঁ মোৰ সমাজখনৰ মোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মোৰ এই পৃথিৱীখনৰ এই কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে বিশ্বৰ ইংৰাজীৰ পাঠক সমাজে এইটো এটা সহায়ক হ'ব সুবিধা লাভ কৰিব আৰু সেইকাৰণেই এই যিটো অনুবাদ সাহিত্য ট্ৰেন্সলেশ্যনটো খুব দৰকাৰী আৰু আজি মোৰ এই যিটো লামেট আৰুংজাং এই সাহিত্য ভৱনত এই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM মহোদয় তুৰাম ৰংহাঙে বনাই দিয়ে এই ঘৰখনত আজি এই চুটি গল্পৰ দি উইপিং হিলছ এণ্ড আদাৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ নামৰ গ্ৰন্থখন আজি উন্মোচন কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ পৰম সৌভাগ্যৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াৰ মাজেদি মই এখন বহল সমাজ এখন পাঠক সমাজ এখনক মই মোক নিশ্চয় লগ পাব আৰু ময়ো তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবিলাক প্ৰথমে মোৰ ট্ৰান্সলেশ্যন আছিলে আপোনাৰ দ্য অল্ড মেন এণ্ড দ্য চি আমাৰ হাংমিজি হানছে তেওঁ মোক এনকাৰেজ কৰিছিলে লামেৰামাৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে কিতাপখন চাৰবুৰা পেণ্টালো বুলি সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম ট্ৰান্সলেশ্যনৰ কাম আছিলে তাৰপিছতে যেতিয়া মোৰ ভণ্টীয়ে যেতিয়া MPhil কৰিবৰ কাৰণে ছাৰৰ হেৰিবিলাক ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে বুলি ক'লে তেতিয়াৰ পৰাই মই ছাৰৰ কিতাপখিনি ট্ৰান্সলেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতেও আৰু মই বেলেগ বেলেগ কাম কৰিয়ে আছোঁ ট্ৰান্সলেশ্যনৰ ওপৰত এটাৰ পিছত এটাকৈ আৰু এতিয়া বিশেষকৈ মই এই 10টা চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰমানে চব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছাৰৰ কিছুমান তাৰমানে গল্প ছাবজেক্ট মেটাৰবিলাক একেই হৈ যায় সেইখিনি মই এভইড কৰি প্ৰত্যেকটো তাৰমানে এটা বেলেগ বেলেগ এটা পিকচাৰ যিটো শ্ব' কৰিছে মই আৰু আচলতে মোৰ ইমান সময়ো হোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰাই মই কৰিছিলোঁ কিন্তু দেৰি হ'ল কাৰণে 10টাতে মই মানে অলপ ৰখি পাব্লিছ কৰিলোঁ 10টাৰ পিছলৈ আৰু হয়তো আকৌ কৰিম সময় পালে আৰু ছাৰো এখন বহল পঢ়ুৱৈ সমাজ পাব হয় সেইটো হয় সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হয় তাৰমানে মই বিশেষকৈ এইটো কিতাপটো ছাৰৰ কিতাপবিলাক মই গল্পবিলাক ট্ৰান্সলেট কৰিব এইকাৰণেই মই খুজিছোঁ তাৰমানে আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিশেষকৈ বহুতে আছামিজ পঢ়িব নজনাই হৈ গৈছে আজিকালি আৰু চাওক মোৰ ভণ্টীয়ে এইটো পঢ়িব পৰা নাই তাইৰ MPhil কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এইটো এটা খুব প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ যে ছাৰৰ লিখনিখিনি মানে ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰিলে এতিয়া নতুন প্ৰজন্মখিনি শিকিব আৰু হয়তো পিছলৈ আৰু ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে হয়তো বেলেগ মানুহখিনিৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব Directorate of the Tribe and Diversity Welfare Lapan Directorate Sport and Youth Welfare Atumbans Patir Piponsi Bogozan LA Aparman Balipathar Sport Station Patu Aklamalong Artan kan Chris Capen Aber Sopinso Football Tournament Patu Pangchengpon Lapan Relief Ronghang District Sport Office Pensi Alhit Mathai Pachini Pontu Lapan Jaimek Along Pen Lapunat Deputy Speaker Dr. Numor Moment Jivan Chandra Pathak LP Nok Robert Tente Bipin Indurwa Anpar Manpeng Idumda Chitongdun আদিবাসী সমাজক টি ট্ৰাইব আৰু আদিবাসী সমাজৰ ব্যক্তিসকলে উত্থানৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে প্ৰথম কথা হৈছে বাগানসমূহত ৰাস্তা পকীকৰণ কৰিছে আজি অসমৰ 900তকৈও অধিক বাগানত ৰাস্তা পকীকৰণ কৰা হ'ল দ্বিতীয়টো কথা হৈছে বাগানবিলাকত আগতে LP স্কুলহে আছিলে তাৰপিছত আৰু বেলেগ স্কুল নাছিলে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰথমটো চোৱাত 119খন স্কুল তাৰে কিছু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈও উন্নীত কৰা হৈছে আৰু যোৱাটা বছৰত প্ৰায় 120খন আমি স্কুল হেৰি Labangso ke Patu Pon Labang ki Japrajan Football Club Lapan Mukoti Football Club Atum Angpong Batsi Patu Ponlo Japrajan Football Club Atum ki Thek Muchola Joksi Goal Choksian Thaponlo Bon Samil Lapunat Mukoti Football Club Atum ki Goal Isian si ki Thapun Chola Jok Japrajan Football Club Atum Bansi Labangso ki Patu Pon Bangki Goal Choksian Thapon si Chipahai Pondadlo
pini birta bangkil an sikang ton poneglo do me thangme kardom